Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juah kita kerina. Sada event season 2 nomor urut 32 Bunda Karo. Engkai makana mali-mali ranane si terbelas cakap melumad ranan medate adi piari lapung si tading arah pudi terarap-arap kelaku terilu tendi tangisanku marenda nari tempai tokohi ku sekerina lalisita dengan biring keleng kue man bandular alang-alang kundari terdadange dalan singgedang terbangsa aku ngediri terdadap-dadap terban siem bagus sarukur lanaiku gejang bagi ngarapkan buah sare turah meate kundele perbahanan tertambari ugange ni duranan kue kalah aloi sitik pelayu kurindu kur kue tak perbahanan kena diri laku rangkai pe mali janjindu mambur kuje ibas man sampaten dekaroe lanai kamje terdadenge dalan singgedang terbangsa aku ngebiri terdadap-dadap terbanca siem bagus sarukur lanaiku gejang bagi ngarapkan buah sare turah meate kundele perbahanan du kerinana go jadi murde sumpama melekat latar burihi adikin luka latar tambari ugange ni duranan kue kalah aloi sitik pelayu kurindu ukur kue tak perbahanan kena diri laku rangkai pe
memburkuje ibasman sampat dan dekaroe lanai kamje. Bujur kita kerina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.